مزن وزیر شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمراہی کوئٹہ ترتابہ سربی کوئٹہ جرگہ بار زورا فیلڈ مارشل عاصم منیر و بنجائی وزیر جرگہ ہوارباں بلوچستان گورنر اور سر وزیر سرفراز بگٹی ہم جرگہ ہوارباں شابید صوبائی اسمبلی باس و قبائلی راشون جرگہ ہوار بوگے دعوت دیگ بتگاں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گشتہ کے ایمنی دیم روی دیگ و قومی بیانیہ محکم کرنے واسطہ درست وتی کرد ادا بکنا وانک جا تنقیدی سوچ و منطق و مقامی سطح جوانی کرد ادا کت کا پٹ پول دیم روی دیگ واسطہ سرکاری گام کی جانی فوجی پلہ مرضیہ کا بلوچستان زرباری ضلع آزاد کشمیر گلگت بلتستان نمائندگی ہاس ترجیح دیگ بتگ سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سیکیورٹی فورسز جرت مندانہ کارروائی یعنی سر دل جمی درشان کو تک سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی گشتہ کے لورا لئی و کچا ناشر کارہ نہلا کارروائی و شائندے بلوچستان امن دشمن عناصر انجام نزدیک کے لورا لئی آپریشن ریاستی رٹ بحالی زانگ علامتیں ایوان آباد صوبائی اسمبلی آجی علی مدد جتگاوتی حیالانی درشانی کرانا گشتک کہ سریابہ لین نبی کے برابری چیف کیس کو طلب کرنے درخواست بازی رند کنک بتا آئی سرا ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولیا پیرا یا زبجہ کیس کو چیف لوٹ کرنے کڈنی شنکتا اسمبلی دیوان عبدالمجید بادینی وتی حیالانی درشانی کرانا گشتک کہ جعفر آباد آفت زدہ قرار دیگ بھی تک جعفر آباد زمیندارہ ریلیف فراہم کنک بھی جعفر آباد زمیندارہ سرا توجہ دیگ بھی قائم مقام گورنر بلوچستان کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچکزئی گشتک کہ ڈسٹرکٹ چمنہ جان سلامتی نظام گہتری اولی ترجیح ادرگتا ہچ وڑی غفلت یا کوتاہی برداشت کنک نبی قائم مقام گورنر اہم گرنچی افسران ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف کڈنی داتا کی اوتی ڈیوٹیاں باقاعدگی سر انجام بدیاں پرچے کے اشی کارکردگی چو محلو کے زندہ گہتری کے سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چ صوبائی وزیر تعلیم راحلہ حمید درانی سروکیہ صوبہ جتائے جامعات وائس چانسلر گندنند کو تک گندنندہ یونیورسٹیز مالی و انتظامی امور سرا حیال و لے کا درشان کنک بتا گندنندہ فیصلہ کنک بتا کہ یونیورسٹی یا پگارہ نتال تفریح خلاص کرنے واسطہ سیلریز یکسانیت آرگ بھی آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا ناشر کارہ نہلا دو جتائے کاروائی نامہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج اب ناشر کار جتک جبکہ دو نیمگی تیرگواری چا پاک فوج 4 ورنر شہید بتک شمالی وزیرستان دمشق والا خوارج ایک چیک پوسٹ سرا اور کوشش بتا ہوا کے مؤثر اندازہ ناکام جوڑ کنک بتا مزن وزیر شہباز شریف گشتہ ہندوستان نیمگا سندھ تاز کال بند یک نیمگا محتل دار کی کوشش بجنے گپے پاکستان وتی آبی گواجنن سر سمجھوتا نکا آپا صلاح وڑا کار مرز کنک میانستمانی برادری واسطہ لمحہ فکری ہے مزن وزیر گشتہ ہندوستان باہر ریڈ لائن کراس مکا سندھ تاز کال بند دمگا آبی برابری ضامنی